moun ki gade mne ya. Et puis yo pense tout bagay en forme pour moi. Oh. Yo wè map travay, yo wè map pale, yo wè map souri. Et puis yo pense mwen pa gen problem. Mais personne pa konnen sa ka pase an dan mwen. Nan travay, parfois mwen senti yo pa vle. Wè mèm jan ak lot moun lem deyo. Mwen pa toujou jwen bon traitement. Lem entre la kay mwen. Parfois bagay yo pa diferent. Gen an pil gros bagay kap travesse. Men mwen pa toujou jwen yon moun mwen ka rakonte yo. Se sa ki pi difisil la. Le moun ap pose ou se yon moun ki san problem. Pandan se ou men selman ki konen batay wap mene an dan tetou. Mwen kon souri pandan kem loue. Mwen kon pale ak moun pandan l'esprit m chaje. Oh. Mwen kon kontinye travay pandan stres ap ravaje mandan. Oh. Parfois mwen ta reme jis jwen yon moun ki ta chita bo kotem. Koutem san jijem, sans minimiser ça, m'absenti ya. Mwen pa mande moun pitiye. Mwen jist a reme yo komplan yon bagay. Le fek mwen pa montre tout doule. Mwen pa vle di, mwen pa ap soufri. Gen batay mwen mene en silence chaque jour. Et malgré tout ça, mwen toujou ap eseye kenbe tet mwen. Paske mwen konen, mwen pa ka lage. Mwen ka fatige, mwen ka dekouraje. Mwen ka senti m'pou kont mwen. Men m'ap kontinye vanse. Paske pafwa moun ki pi foy. Yo se pa moun ki pa gen problem. Oh. Se moun ki gen an pil bagay sou ke yo. Men ki toujou jwen fos pou yo leve chak jou. E pi kontinye mache.